ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kakashiri juga Khasi Hills Autonomous District Council kemudian Hakashnong Nong Po Riboy District Yamenta keren kam kerki ben pendap yakinong tre hakikam ba per kena ben klan shu ikijing tre kam jangan Kakashiri. Deputy Chief Executive Member juga Council lupa pencingan NCM telah dihi ulahir balik jurep ya Kakashiri juga Council kemudian Hakashnong Nong Po hakar po atrik unaitung ala jar posau hak bo ulayro Ikajing terekam juga Kashiri wadah pedeng kijing syak tenju kibabun nakada kijing penkelat hama juga sorkar pedeng yaki an kum ke Indian Penal Code syaka Bharatiya Nyaya Sanhita kebras dang terekam nuru kesyitrik unaitung ala jar pausau. Kajingwan pejungan kati officer mentaka semihang niya nungpo kan office kali nam tagi lai tadi di benta kebanengkong kali sepangka court apa pun bakti dia din bangla ibu ya court jeung magistrate aman lagi distrik kota don kam na kumulu ban senten lakani de berka manpower staff ini dulu kaji de berka infrastructure de yang itu kaji genduk padi kong bagi magistrate iman dan kami susu ban penklanya ka manpower komputer operator LD bagi Bencistan berdui di staff nomor komputer berubah kunjungi kebun kami ibapun kikis sekian ni kini kong akan kita lagi sepak pilih istiqan kalau don kami ban kampen bahaya kan profesor bukan manpower hoy adin bagajing penkelai ka CRPC syaka DNSS IPC sa syaka BNS dasi gobun ki tagi long confusion kai kabakuti kakam jungi long hadin baka gomen nang wa unut gobernur la notify ban pendri kami ka BNSS badi ka BNS arling ko jungi kis ban ni sakaman in bai tekniki anji batamai hoy gumba along ni ya forest lu ilawan pet don building giba ni miradon kamshu ay don kam ban remove iki ban demolish iki jadi kan sarak syaka police department ban ni pergi don kam ni building ni ay don kam giwi infrastructure namta kaput namta ka kanika business tax wan ni kabang itu kam ban renovate ban penma dan ba juga diangnya ini pasim dikeng asim estimate sama lek bahagi di sini bangin yo ya depan lek bahagi ni kenika compound nang niru ka ban kami ban improve ban pemadan bagi fencing dikajing mandingin tasik long nam taban pek lang tra biang jong ini kami konselan ni